Putin traži ceo Donjeck kao preduslov za mir. Trump ćuti, svet zadržava dah. Washington Post donosi ekskluzivu sa linije diplomatskog fronta. U telefonskom razgovoru Putin nudi trgovinu. Dajem delove Zaporožja i Hersona, uzmi, ali Donjeck je moj. Trump ne pristaje, ali ni ne odbija. Izvori iz Bele kuće tvrde, Putin je smanjio zahtev u odnosu na avgust, ali Europa upozorava, Kijev to nikad neće prihvatiti. To je kao da im prodajete njihovu nogu za ništa, kaže jedan diplomata. Front zamrznut, krv nije. Rusija drži petinu teritorije Ukrajine, a Trump poziva da se ubijanje zaustavi i linije fronta priznaju kao granice. Ukrajina traži zapadne garancije da Rusija više nikad neće pokušati novi napad. Trump je planirao da pošalje rakete Tomahawk, ali je odustao posle razgovora sa Putinom. Možda sam dobar u ovim stvarima, kaže on. Ironija, geopolitika kao partija pokera. Sljedeći susret, Budimpešta, kraj oktobra. Ili mir, ili nova zima rata. Jedan grad, jedna odluka, hiljade života. Kad mir postane roba, svaka granica ima svoju cenu. Prati srpski čardak tamo gdje diplomatija gori istim plamenom kao front.